Evo, napokon smo počeli pripreme za novu sezonu. Iskreno, svi smo se jako veselili tome. Moram reći da ove sezone ulazimo sa puno većim ambicijama nego lani, jer ipak je lani bila jedna promjena u odnosu na prethodno desetljeće, mogu reći. Zašto? Zato što smo pomladili drastično ekipu i sada imamo jedan veliki cilj, a to je zapravo da želimo se vratiti minimalno u finala kupa i prvenstva, vratiti se u europska natjecanja gdje smo zapravo 12 godina igrali konstantno i na tom planu smo doveli i pojačanje na poziciji dizača. Tu smo procijenili zapravo da nam je lani bio na neki način jedan par jako mladi, neiskusan, iako talentiran, i mi smo tu reagirali, doveli smo iskusnog Šormaza. Šuker je produžio ugovor, sigurno da ćemo dosta dobiti sa makedonskim centrom Filipom Mandjukovom. Nažalost, ostali smo i bez Stipe Perića, najboljeg blokera lige, koji je otišao u Bugarsku, tako da ćemo sigurno i tu morati reagirati u ovom pripremnom periodu. Cilj je zapravo da nastavimo kontinuitet dobrih rezultata. Ono što ne smijemo zaboraviti je da imamo jako dobre juniore i kadete, mladu ekipu, koja nam je zapravo najvažniji dio na neki način kluba, i zaista imamo jednu respektabilnu generaciju koja nam može donijeti puno dobrih stvari u budućnosti. Ono što je bitno, da smo se stabilizirali u svakom pogledu, ulazimo u puno boljoj situaciji nego što smo bili lani u sezonu, i mislim da su tu svi faktori pozitivni i da je zapravo nekakav cilj da napravimo jedan iskorak u odnosu na lani. Trenirao se kroz ljetnu spreman sam, što bi rekli neki na 80%. Trebalo bi to nadoći za nekih mjesec dana na 100%. Motivacija je dosta velika, želja da se vrati kup u prvenstvo ili makar jedan trofej u Kaštela. Dosta sam ja osobno motiviran, iako sam tu jedan stariji, ako ne najstariji. I ekipa je za sad sve ok, prvi trening je tu, dobro izgleda za početak, nikad bolje čak s obzirom da je početak sezone. Mislim da će biti jedna jako dobra sezona i još ako se priključi jedan, dva igrača koji trebaju, to bi trebalo biti to da će nam neki trofej doći.